Biasa. Sampanan le mak jangan nengah paraona ngambeng etase apa kalan le kakek jena pernah para benatika karendeng laki hulu mana rek mana mandara manisa mon erojek mandar noroan dili manaka mandar nangisan mon erojek mandar noroan kakoda ale melihat cangkir katesa mate sebe orang apa congher silakan HSR ya Reria SR mak keluar dua kelambina mak cepotena lanceng celeng sang bededena mon etinaka mandar nangisan sale mate be sebe seteleng mae pamoki mod orkesa SR keluar kedua tahun datang congher jelas oke kacih Suarno mawa duaan sanoto mata beki mau nambah engkau celok jereken ting setia kok ngoli kasulpi yo gentenan masih betaan sokor ngoceh tak ada burungan oke matur sembah nuwun Cak Tosan Tegal Ciut dan Abah selamat karto bandaran matur oh iya Cak Tosan, Sawaran Lor dan juga Abah sampai kartu bandaran tanpa terkecuali yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran. Jaipongan salah jingipun bagian dangdut monggo kepada Abah Kampung Janji Dadaban bergabung Said Putra Gerobokan with Pak Iwan Jero Asem dan Cak Nariwarti saking Tunjung Kucalit Lumajang. Monggo. Abah Kampung Janji. Monggo ngriki Abah. Cak Sahid Putra. Wit Pak Iwan sesarengan Cak Nariwati. Monggo katimbalan
lagunipun kersa sampeyan monggo cak